ANC e neng le tsamaisong ya Mangaung Metro e tlositswe ke mekga e menyane ya bohanyetsi. Kgwedi e fetileng Mariki Davis wa DA o ile a kgethwa ba motsamaisi wa dipuisano tsa lekgotla. Mokoena o re o tla kgutlisetsa Mangaung Metro maemong a yona jwalo ka phano ya ditshebeletso e putlame. Wa tsebahala hore re bile ntle le majoro fa nako e telele position tse kang tsa bo city manager le di HODs ne di seo mme ditshebeletso ntse di sa fihle setjhabeng sa rona. So ka shekulena re nkile kgato e nngwe e tshwanang le ya last week ya ho tisa tshepo ka hara setjhaba sa rona. Mohlanka e moholo e motjha wa lekgotla wa DA ore ke nako ya hore masepala o itukise. Hantle re lokela ho utlwisisa hore re kgethilwe ke setjhaba mme re lokela ho phetha boikarabelo ba rona. Jwalo ka setjhaba se lebeletse ho tswa ho rona ha ho ditshebeletso ka hara Mangaung. Nkgetheng wa ANC maemong ao ba Meyara Gregory Ntatisi o ne a le siyo. Mekga ya bohanyetsi e re diphetoho di a hlokeha. Batho ba Mangaung ba ka service delivery ba tlo ba hantle nthwe le nngwe tlo ya ho ya ka mokgo re etsa rona re le opposition re kopane ra etsa sure hore nthwe le nngwe re etsa hore e be for batho ba Mangaung. It proves that the opposition parties are now working together in order to rectify the mess that the ANC made of this metro. Ho sa le jwalo ba lekgotla ba ANC ba ileng ba le kabelo ho kgethweng ha Meyara mo le mohlanka e moholo ba filwe ditokomane tsa kgotla ka ho ema kgahlano le taelo ya mokga. Mangaung Metro e ne e bewe ka tlasa tsamaiso ka selemo sa 2019.